Trump 4 more years Tiin Mipui and Rual Ziaku City Larinoma United States President Election Day November ni thuma lo tu chu ni rei lo te chena dangta a tun din muna United States voters mi maktadoi somnga pariat point paruk zetin vote an thlak to ani President Donald Trump leo Vice President Mike Pence point vote an thlak to a Associated Press News soidanin tun haya vote la Democrat za somnga pali atlak lain Republican za somni panga chau ni thin chu za somthum panga akai chho to a Republican tamberin election day a vote thlak kan tumani First Lady Melania Trump point election day a chau vote thlak ang Donald Trump chu ani somni pali October in rin ni chamalam khan Florida State a Gold Resort Mar-a-Lago West Palm Beach passport kengin vote thlaka a vote thlak na pon lama mipui pung khom da chuan 4 more years Tiin lo au rual ani Trump chuan ballot paper a Trump tia chhut thu le Florida State Republican candidate House member tur Laura Loomer po vote ti soibok Laura Loomer hi far right in social media lama athu post khap sakania Lois Frankel nen aning king ani Florida State Barack Obama chuan Joe Biden chu campaign puin Trump chu a bein na hle a Trump an NBC 60 minute ti programa ama interview nei pui tu Leslie Sol Jonah Khir chu chang du lovin min somthum pasari nuwa top san thuta akal son dai chu demin mipui tling lo zia thil ti ani ti in asoya mai mi mipui te u lo ngai thate u zona harasa de chang du lo tu hi president voi ni na ta thlan chi ani lul love interview nei laya kalson dai chu president ni tura atlak lo zia ti lang tu ani ati Breitbart News chuan Barack Obama chuan heti hian Donald Trump chu bein asoi sela ma se Obama thu soi chu dikhlel tin dot var tela an pu sakani Obama chuan Trump chu COVID-19 sidonan ro mana nei lo Leslie Stoll interview nei pui laya kalson nul mishing chu president itlak lo COVID-19 wanghar sana ompom du lo Black Zinga hanei lo tlember trum chu ma Trump thil ti wang ani lo Trump an China cigarette account nei Biden chuan kan sipai changlai meichia le mipa te chu sakars le lozer ati velovang Trump na ma soi sel tu te chu zalen na rabetin zela khungatum tin jekin apeyani Donald Trump chuan tun haya Barack Obama Biden a campaign pui thin chu a hel hle a Obama hing chu Barack Hussein Obama tin horop puinga tin alam zelani Florida State campaign na Biden Harris chu socialist agenda kenga puin Kamala chu American meiche president masaber ani ngai lovang ati Florida State atangin Ohio State Big Ten rally Operation Make America Great Again thu soin chuminua Lumberton North Carolina State a campaign chun zomle ani North Carolina State atangin Maine State campaign nei lein chuminua New Hampshire State a campaign lea chuta chuan Joe Biden le Democrat Party chu beina le Joe Biden chu shutdown candidate tia kovin Democratic Party chu shutdown party ania an chak vai chuan engkim an shutdown zawanga US economy an shutdown anga in na an shutdown anga school market zalenna police etethra thlengin an shutdown vekang American zalenna du tu te nun phung do dal le kalzongin ma an lang tin Biden a campaign dan anu izat hle ani Biden a thu soi ngai thatu te chu social distancing tin ka chung anoma an ka ero ai nei hle in karinge New Hampshire ra hian White House Chief of Staff Mark Meadows le White House Press Secretary Kayleigh McEnany ten an troyomani
reporters ten mai pen chu COVID-19 a test lo le avem ti ten zota Trump chuan ama mai pen zo ro tin a chang liam san het ani Sunday khan mania Trump hian Tiwadi muna mai lian pui zona mun tloin Tiwadi family or chat te mai panga te a minga sign saka lom ma hlo le portable mic lecturekin thu te po asoyani Joe Biden chuan Bucks County Bristol Pennsylvania state a campaign nin COVID-19 vei thar an pung chau chu Trump a beina na manga Sri akiang thuayang tin arak chiama ma se ni kata Sri vei mu chwa tamber hun aro thleng ta ani mi heti zo zai thina le Sri vei pun chakna ti top thailo chu president ni zel tla ka ni love America rama chia pedu se lawin China rama chia petreu sia tin John F Kennedy trong kam hoin take back our democracy tin be sei nei in hlauna kan bowanga in tender na ni lovin impum khana nein Pennsylvania state chu na tamjok siam sak atiamani New York Times chuan Donald Trump chuan kumsani som paruk tu som pasari chungin chia US dollar zasari somnga chau apek lain China rama ero US dollar nuai ni ape ni na ziak Biden a campaign kara hian kar sa chuang telin Biden to Harris 2020 ti ziak chuang postcard an keng na sale Bruce Fries chuan ni som ni panga October pathian ni zan khan Joe Biden chuan Trump ming theing hil le lam fu lo nia soin ama kom tu ne na 4 more years of George ati ni na soya George Bush mo tin Jill Biden omlain a soini na tarlang Biden hian campaign rally trum khata po Senate seat a chuang dewa soin pu ani to ani ma se thil thenghil zung mi ni in ala lang tran lo Trump chuan a campaign a mun then kata Biden chu mi chak lo mut chuak rang mai weak person sleepy jaw tin aloka to thin ani ni som ni panga October pathiani khan America lomin anlom phian thin Halloween event chu White House amanania he huna no pangronin che maksak dang dai theu neu lo te chu President Trump le anupui First Lady Melania ten lo khwal chonin no pang te po an lim le President Trump chuan mi panau pang lian lo tak sipai in thuam chu zainti nan chibai salute alo pe ni COVID-19 silen wangin President Trump tenu pa hian Halloween event atel te hi nai taka anbula anom pulo ani Biden chu Dallas Pennsylvania state a inrini khan campaign in American zai thiam la John Bon Jovi chuan a campaign puya hla pathuma sangheng hi a chung hla te chu who say you cannot go home tite living on a prayer tile do what you can ti hlate asani Bon Jovi chuan Joe Biden a maya tuam thin chu chaklona weakness ne lovin chakna lantiana zo kani tin Biden chu tun ma tangin in thian thatak ani thu asoyani zai thiam dang the boss tian ko thin Bruce Springsteen po hi Democrat pachal ru deuh mai ania Donald Trump alo tlin chuan Australia rama pem dai mai a hrelo thu fiam thuin a soyani ala hit born in the USA ti hla kha voi kha chu George W Bush khan campaign nan Barack Obama an yes we can ti hla aw hla slogana amang ang deuh khan born in the USA ti chu man alo tuma Bruce Springsteen chuan a phal lo ani America rama chuan hlapua tu ten hlapua kha patent law anti intellectual property law anga an register to chuan midangin an du in an lo man kha an phalna lama salo chuan danin a khap pani Joe Biden hian Warm Spring Georgia state a campaign a nei le dona Kamala Harris eroin Alaska state to in campaign a nei zel thung don ani viewer te min lo hre thiamula kan thukal laklo la ya hian thu poimo kan han zep ve lok ange
viewer zong te kan channel min lo subscribe sak vek turin kan ngen chowa kan video upload thara piang in lo mu zung zel theina turin notification bell in me khan online da don ya tin kan video link hi atam theyang ber min lo share dar saka min lo pui ve turin kan an ngen chu ani e Vice President Mike Pence le anu pui current Pence te chuan zirtom ni khan Indianapolis ko pui Lighty Building a vote an thlaka chumi nuwa pathiani khan campaign in Kingston North Carolina State tan tlowa chumi nuwa hai binga tlolea North Carolina State hi battleground state ani wangin campaign rusum athla ngor hle ani heti la hian Mike Pence Chief of Staff Mark Short chuan COVID-19 aveiti mu chuania Mike Pence le anu pui kare ni ero test negative ani Mike Pence hian cholowa campaign bei pui chu amamo wangin mongvomba ang sekin a che chuangai sia an ruam han lok angin campaign nei zel atumani White House lam chu Mike Pence hian Center for Disease Control and Prevention CDC guidelines zomin thatakin ama chopalen chuak zelang atia na se Democrat ho de chuan a Chief of Staff berin COVID-19 a veito wangin in khar khibriani som tal tombo turin an phut ani November ni thum election day chu ni reilo te chena dangta Florida le Texas state ta vote atla tha chho le to in soyania tuna vote maktadoi somnga pariat point paruk atlatwa October ni sompanga a vote la jinga 51% chu Democrat voter register ania 25% chu Republican ani lain tuna chuan Republican voter register atagin 31% atlatwani John Covillion Republican poster chuan vote atla chho hle a chakzoka tlaka poimo ati Florida State Democrat nuai nga singkua sangruk le Republican nuai ni singthum ten vote an thlak towa Professor Michael McDonnell of University of Florida political scientist chuan Republican ho de chuan election day a ringot vote thlak an tum chuan darka riat te meu anin tlar peido nem ni le tuna vote an thlak angai ani ati State chen khata buaina chuak lawa vote an thlak mek lain Massachusetts State Boston ballot drop box shoot me to tenamoni an hala FBI ten an chui mek inrini kalta chanu dani vel khan Boston ballot box hi ai hung fel towa pathiani jing dali khan akang zui ta ani ballot hi vote za somni pani zet atlaman towa chung jinga somria pasari chu lachhir thei tiani Boston City Mayor Wells chuan he thil thleng hi demin Democrat si paljuna voter te zalona vantlang tana mani mopuna shelo le misual thil tiani ati British journalist TV presenter Piers Morgan chuan tunhaya American journalist and the New York Post sanchin bua Joe Biden a fapa Hunter Biden a laptop hard drive chungchang chuizuya anjiak du mi alo mai chu makati thu soin a soisela United States a media ho te singa party wanga in then sanna nasata ko mani ati Piers Morgan chuan Good Morning Britain ti ko hosania CNN chuan a lekhabu wake up ti tlangza tura ko mantum chu a thul san thutani America chanchin bumi te chuan laptop from hell tia tramna a soi thin chu an chui zuya an jiak chuan Joe Biden le Democrat ho an tlin lo pha an hlawani ati Piers Morgan chuan dailymail.com hena a negative taka traba chungchang kajia ka soilai chuan CNN chuan min dua hun min pea tuna laptop from hell ti chungchang hi Joe Biden le Hunter Biden chuan do tanina an la soilawin phatna an nei lowa pro tramemo anti tramemo iniem ti lamani lo heti nga thilom dani chui chiana phu hle ani political calculation ni lovin
journalistic calculation anga chu turani trama fapa Eric trama laptop ni sela anjiang na sa hle om sia ati January somni sangni somni pakhata Donald Trump emo Joe Biden emo an lo thling ani chuan lakluna presidential inaugural parade thi 20 amendment nia turania tuna White House bul Capitol West Front National Mall Joint Congress Committee on Inaugural Ceremonies te chuan an bua sei meka President Vice President Congregational Member Supreme Court Member te President le Vice President kalchuak tur te thuna tur te bua sei ni in si sang kha zaruk ba ka le lama mi sang khat len na platform siam ani bok President le Vice President lak lu zuwa 1953 a President Dui D. Eisenhower ti dan zuin chonghal thau zong in hun man zui ani thrin ani Presidential Inaugural Parade thi na fei ti pa ka om thina luta lo le thrin ani Nuclear Security Admin le Energy Department lamin mipui himna ngai tuin helicopter po niam te thlok thei turin an tianga thlona dang po radiation servicing technology nen an thokang nikum khan Washington DC chuan March ni rian le October ni somin kara ringot chung mun tlo tu khwajin te tangin le hotel restaurant atangin District of Columbia chuan chia maktadoi zathum song pathum ma hmuni in Associated Press News chuan azia kani The New York Times chuan Joe Biden chu Donald Trump in president tura an du thu an puang chuaka an editorial Grand Old Party Republican chu Trump ne ani chuan thamuang takin a thizuyang ati Trump achak lo chuan Republican Party chu a imphum bo turin an ngai ani Lincoln Party chu lokala Mr. Trump a lokala thil tha zong zong chu Trump na ti chho zo ta ani Biden chu candidate thaber ani kher lawang President thaber po ani kher lawang politics chu thafim kimna niloma che America chu vantir ko te jinga thajok chu amamo ani tin Asia heti mekla hian Republican le Democrat te in hrui po nana satak ni mek Supreme Court Judge ruat thua ni somni pasai October thole ne jing khan United States Senate floor a soiho ani nuin President Donald Trump athan Amy Coney Barrett kumsomli pariat mi chu United States Supreme Court Justice turin vote somnga pani muin pompuya nem nge anita Supreme Court Judge Satana Chief Justice John Roberts chu kai hoi tura tiania ma se an thang le ta ni in Brayban News chuan ata lang Supreme Court Justice Satan Amy Coney Barrett ti pompui ni ta chu pro-gun ho in sui khom pol National Rifle Association NRA chuan an lom lea Barrett chu nem nge confirm ani theinan campaign in US dollar maktadoi somthum an tuanga thei hialani President Trump po alom lea Barrett pompui lomna chu White House a bo sai atungani talan to thinangin thiang zau huo Democrat ho de chuan Amy Coney Barrett Bible zirti nanga nun dan le chung ko kalphung en kol du tu conservative tak mai chu US Supreme Court Justice sa omang ti an hlau ngoi ngoya nasa takin akong dal tumin do te ma se an dang zo tangang lo ani Senate for a soiho na hian Senator Chuck Schumer Democrat of New York le minority leader chuan America Senate history kumjani somthum pakhat chunga lungchia thlak ber ania hetinga ama vote tu te hian poi in la tein in chingotang thil in ti sualani ati Senator Kamala Harris po Joe Biden a running mate ni chunga campaign boy tak chungin campaign na mun atangin Capitol Hill local wangwangin Barrett du lo zongin vote aron thlakani Joe Biden atlingani chuan Treasury Secretary turangai Senator Elizabeth Warren Democrat of California point he thil hi dan rowa thil ti ania party tlechetur GI le lunghu thil ti ni e atibok Senator Mitch McConnell Republican of Kentucky Senate Majority Leader chuan
Senator Chuck Schumer ตรงกำจูฉานไปอินเดโมแครตเฮาแต่จูบูเชรัวคนอ่างอันเอารินโปเลอันตุมันเชลทีนะ Constitutional Republic กันเนียเลฟเฮาแต่สวงตัวเลไงดาอังรุงตินกันอมเทลวะกันกัลเทลวะนี่เดโมแครตเฮาแต่จู Original Judge อมีคนนี้บาร์เตอังเนลวิน Activist Justin เฮียนดูโจกันนี่ที่อิน Senate Chamber อมโลเดโมแครตเฮาแต่จู local ลุละ no vote จนเปรูทีน่ะสอมันนี่ลุงรัวตะกินเดโมแครต Senator สมลีปังอาเล Independent ปนีเล Republican Senator ชิวชันคอลินเตจวนอดูโรโจงิน no vote อันเปียมาเซล Republican Senator สมงาปนีเต้น vote in อดูโรลำสมงาปริยดมังอิน vote ละมาเซบาริเตจูอันปมปุยนอันเนมจุยตานี Vice President Mike Pence vote in ตุกลางอมชวนทุกๆนะเสียมตุรินอมง่ายมาเซ Capitol ฮีลา Senate Chamber อมลวิน State ดังอาคัมเปญได้อันนี้ Senator George Hawley Republican ชวน Democrat โฮเตนามีคนนี้บริตีอันเบยจงจ้างอันนี้ยังSupreme Court Justice จุรามิชาจงจ้วงเลติงอันอมโลเฮติงpro life นิจาปุยเฮาโลเลมานีนี่นะจาปุยโลตูฮี Supreme Court Justice อาตานชวนนักชาเบรนี่วันนี้นิชินเสียตลากเลยเสียเจนตลากันนี่ที่อินบริติจูอาฟักเลนี่ที่เฮียนบริติจู U.S. Supreme Court Justice จะส่งปังอานิตัวรินเนมเฮอโลนิตาตุนดินมุนะ Justice ปกจิงอามาเนน Conservative Justice ปรุกอันอมตาอันนี้ Supreme Court ตา Liberal อายา Conservative Justice ตั้งฮี Democrat เท่าเตจวนอันดูเทงังโลวะมาเซโดนัลด์ทรัมป์ชวนอาจารย์ชุงอิน Conservative Justice ปฐุมอรวดนานิตาอามาอินเบรดกาวนักและเนลกอร์ซัสเตอลาวรวดตัวนี้ Progressive Democrat in the left wing ตัวทาจิงา House Member อีฮันโอมาร์ Somalian American Minnesota State และ House Member Alexandria Ocasio-Cortez นิวยอร์กเตจวน Twitter expand the courtที่รอนเซียงฮาลินโจไบเดนนัดลินาเฮาส์เลเซเนตันทุนนชาวจวนเดโมแครตเฮาเดจวนสุพรีมคอร์ทจัสติสรูดเบลอันดูอันนี้ไบเดนเลฮาริสิโปเฮสุพรีมคอร์ทจัสติสรูดเบลจงจ้างให้แคมเปญอาจจะฟ้องเนี่ยมาเซทวนทุ่มโดวางอินอันช่างทัดูมีอะไรวะนี่ Capitol Building ปนละมาจวนบริติเนมเฮลมเฮียนามาทบตูเตเลดูเราตูเตอันปุ่งคมเชียมาบาร์ตีเนมเฮดูตูเลทบตูเตจวนปัทยันฝักนาลาเตสาอินฮอลโลกิตาร์เนนลาอันลูซาจงใจนะหุ่นเตอันมังอันนี้เดโมแครตเลมองก็หัวเขาเตนั้นไงสาเนเมมลิเบอรัลไอคอนโบรัลตารูดเบตาจินบากิสูนูจนอเรอินอมโดเนมเตียเชียงลาวาอามีคนเน็ตบริติฮีเทรนขัดจวนคอนเซอร์เวทีฟไอคอนทูรินอันง่ายนี่อามีคนนี้บริติจูสุพรีมคอร์ตอาโซเชียตจัสติสทูรินหลักลุถวยอันนี้ยังสุพรีมคอร์ตในโนเวมเบอร์และเดซ ember ท้าทุกขีดเลยฮาร์สตักไงตัวทุกนะอาเซียมตัวเลยอเมริกันมีผู้สุขเล็กที่ดังลำโดไทยตัวไงตัวน่ะอาเตลโซดอนอันนี้วันเลยอเมริกันประธานาธิบดีท่านนะอินขาเลล็อกเตียงนิสมนีปรุกออกตบาร์ทอจันนียาโพลที่ชวนนุ่งเบระอินไซเดอร์โพลชวนทรัมป์จูจาปันอินมาอาสอนโชนี่อินเจียกาวอเตอร์จะลิจิงาปอยน์งาอินมาอาสอนันยติโจไบเดนชวน final debate อาคารoil industry ที่ต่อปฏิมาวางอินบิตามตะกินะ policy วางอินอันดูโลพานีจำเนียนา final debate อันในทุมินกายหวยตูคริสเตียนวัลการ์ชวนอิงวางอินเง oil industry จูอิสัดดาวนังอาทิยาอาโจเดทุมิน oil ชวนบูรัวกัติเชียนีที่นัดช่างจำชวนไบเดนeconomic policy จู Pennsylvania State ตันdeath sentence นี้ที่สกินอาเบจุยนี่โดนัลด์ทรัมป์ยันเอเลคชั่นไนต์
lomna chu Washington DC a Trump International Hotel restaurant a hun man na buat sai tuma room 10 kha chu US dollar sang kha zani mante ni in table room an ti chu US dollar zali somsani poruk mante ani kumsani som poruk khan election nai chu New York khopuya Hilton Midtown Manhattan Trump International Hotel in Tawara alo mang to ani kumsani somnia US election hi kumsang khazakwa parian nuwa US election a vote tlak that ber thum ani don ni in soyania alo bera vote magdadui za somnga chu tlatura chutani United States Election Projector chuan tundin mona vote magdadui somnga panhi chuanga tato ani ati heti la hian big tech company conservative holaka leineya puna wagin social media thunun tu Twitter CEO Jack Dorsey le Facebook CEO Mark Zuckerberg te chu Senate Judiciary Committee chuan in soifia turin November ni som pasaria anko ani